za nas veoma značajna i Boga mi velika donacija, nismo se mogli nadati ovoj sumi ni u snu. Mnogo nam je značajno i posebno je značajno jer je pokrenula, posle ovoga je krenulo, niste jedini donatori, tako da ste nam donijeli sreću i želim da vam se zahvalim na ovoj prilici i zadovoljstvo mi je da sam upoznala sve vas ovdje danas i želim za godinu dana da se opet okupimo ovdje i da vam pokažemo šta smo odradili s ovim novcem i ako Bog da nastavimo da se družimo dalje. Znači, na projektima nevezano možda za školu, nevezano za, ali bilo mi je veliko zadovoljstvo što ste danas bili naši gosti. Počet ćemo sa tom salom, dobili smo mi i od ministarstva novce za 30.000, to sam pominjala ovih dana u nekim javnim nastupima. To će ići prvo tu, pa onda bravariju ćemo mijenjati i tako, ne znam, evo vidit ćemo. Ali bitno mi je da počnemo što prije, da ne bi izgubili, cijene rastu materijala građevinskih, vidjet ćemo, nećemo gubiti vrijeme, nećemo zaboraviti ovo što ste za nas učinili danas i nadam se da ćemo se na neki način odužiti ako ja ne uspijem. Nadam se ova djeca da će zapamtiti i da će nekad negdje nekome od vas, a ja isto nisam čovjek koji zaboravlja ovakve stvari i ovakve trenutke, ja pamtim i vraćam i nadam se da ćemo se i dalje srijetati i na nekim lijepim projektima sa ovom dječicom i